Go nnile le tlhatlogo ya dipalopalo tsa dipolao, basadi ba feta dikete le 13 ba ketekilwe fa dikgetse tsa petelelo di feta dikete le 10 di butswe gareng ga dikgwedi tse. Go ka samagana le seno, sepodisi sa re se tlile go lwantsha tirisodikgoka kgatlhanong le basadi ka malatsi ano a boikhutso. As an organization, we remain committed to ensuring the safety of women and children and vulnerable groups, and not only during the 16 days of activism but throughout the year. Our second focus area focuses on intensifying efforts to combat aggravated robberies such as cash in transit heists, ATM bombings, carjackings, robberies at residential and business premises. General Masemola o ne gape a re ba tlile go thapa batlhankela ba forensiki go ka fokotsa diteko tsa DNA tse di saletseng morago kwa laboratory ya forensiki. O begile gape gore go thapiwa ga General Dumisani Khumalo jaaka tlhogo ya tsa crime intelligence go tla matlafatsa ntwa kgatlhanong le bosenyi mo nageng. We have taken measures to fill vacancies that were in the organization. We have appointed senior managers at key positions. That is your station commanders, unit commanders, provincial commanders, commissioners, including divisional commissioners. Masemola na gape a re sepodisi se samagane le go batlisisa dikgetse tsa tsietso le go gapa ka dikgoka tse di bontshang di tlhatloga ngwaga le ngwaga. Offense Stimo, SABC News, Pretoria.